Wati ndata una mwesesi ya mtongo itiwi ndene na wekwatyo wati ndanesa nina odhocha ingi tuende na unenda nya witina nini tunanene maondo meki bazuka nyokwe yasiana yulua career women yulua mitwano kanando sia mivaye mwena jini tuwaka ingi tunena nye nandambita kuendea nyene tuwabito mwanya na nena ando maito Faith ndonge mwetu mwiyene kumakangu ndo matetani netuitwa mwa na niko navya sala wangu kwa Katelembo. Bishop Mala ono ringi mambisi na ni wa Jesus Grace Victory International Churches all over ni mwiyene na numero wa Kalaba na ne moti siana ujuni nisisio kie school kuma mid na sio kwa mid kunaitwe na siendo bingi siana kubibia school twalikanila sia utumishi sina kuiembangani ya mwaki na after suwa saidi apena mikulu ulia kanave na many cases yati yani siana kwenda kubibia school ingi sitio notice kwa siasa twenuke kana tokege sukulu joni chao kinetete kana ni chao mukuona kikuete siana mbingi kulua nduthe maskuluni twambie na bishop betiti yambia kindu kimata ileta kwamba komana na Biblia ne yaiche tosisienzi asito siatene nondo ke kaningo lwane weta yulua ando mama ne ulua mwele peke tutikita Kiswahili ulezi na malezi siendo kiinambia school kidu chambi ya nyumba nondo yu siana niekete kwewa ondo tene siana siayawa na yusi ya this ya because school nabo ithi kukomana siana itanabundi wa manyesi ya mwana nziela wa ile tokodina yo ona kuanda kono na koplo hiyo ithi komana na siana siese kwita ithe Buddha na masiko makela mzae na siathi ithi komana ingi na alimu na mo oba ukowo mamutuo wo actually ukethiona alimu ene ni matothe ndo amene mo me uchangia muno exactly yulua ni chao kila cha ile itaitwa kidi oundu ndo nakwazekana we sawa na be unsettlement katika school behind kwithwa na mathina schoolune pe mwalimu webithanitio bana na ni wisi kindu kina wisi kila kiendea amwe ni meweza bundi maskulu ni onange mena maitho isi ana drugs yes vangi ingi bingi wali mwasu wasu yukila kingi ni binda tokie twethwa na Kenya twasioka twasia kana ka kwa kaika kunwa bela kamya okukalikile kana ka kwa kaika ko ni wa school paunoho patheble no bota yate gwethina nundu waima mwana monju izo ni proverbs waima mwana monju wa muhimu omanyi waima mwana monju wa muhima iulua kwiyelewa ni chao kila kithuku na chao kila kiseo gimino kereria ni asia ona ngai mwene itie katika Zaburi akazi David hivyo yasia fimbo lako na gogo lako unifariji munzio wako na ndata yako ningia kiasia kwa hiyo na ngai no kuna likanatu sio kenziani kwa hiyo thino kuona ulikile muno wa maskulune niko kuilelwa yulwa ni metiani ni meulea moko ni meulea ki lakini hapana ni oi na mwele weteterina ndongeno munzi no wale otongwa maskuluni kweli ai kota ile ba watu ngi wetene ileta ya munzio sometimes manengo mwana makone mayo kuna mayo mesesiana tiene dangi ndu kunoka no takala kako ona musi mbona musi ona asiana situ sike yobo eziko we maitu bishop maike yobo kabisa chandi te kumabu na kainge late kwasia munzio sioke ona ti lazima mwenzio literally mwenzio lakini bedho webesa ya kuta siana hivi na bedho webesa ekake somo nondo yunesi yethe ya sindu mbingi ni build up pressure pressure emwe nayo ni mukulia ni mu balance ya ali mu balance ya makamana pesa sia imindo o medho ya free
ibinda yengi naene tindane tongelele la kesi ya Kamweso Kowe matwika mamoka saa 10 mwi kilasini actually mwana uzia kwa collapse ye kilasini saa 10 mwana yikata kilasini sia kwacha na after that saa 10 na ile nigwe muthi munywe breakfast ende mwambie the activity ukwa mwana usuni muno unaenda build up ona moju masisi it's not kisomo tia matter of life and death if you are like not asomie and we've made it in life niki yusi ana hizo utwika ni wombe wa maomu aki ni wombe wa na ndio na yo serikali nayo ina roll down to kila actually ona mobea mwingi muno bishop ni CBC ne kienese noka CBC ne yokiteke sethela it is just doing what is necessary ti ne mas kunwethilwa itoli ne mwakonethia butterflies motesi susi ka motelia ko okay ni important we na woman lakini wewe sethela ti choki determine future yako ekamiele na sosiana sito nezeke yo thikalikana no thaithi omema skuluni makaima kalikana no thaithi wiwa maikwe yange wanenge saingetyo ni interact yana na nondo ni school ile ni ungamie ni board school ile weza yange waila alimu isiana sio kutabia wakakolia is this really normal yutakana kama ka tweka kasia kamoka kamokie Mombasa nyamokomi yako ukatata education hii mwana usuna eutabia ni pana na bana na ndaki na Mombasa weta zimake wa makulia imundo ndatinda ite eutabia ni naipana na wate ya Mombasa pupepo yu isenga imwana ni mwana muthemba mo ko uyu na kindu kingi ila wona skulu yino valuku mana be board members yamwe makwatanite na isiana alimu makwatanite na isiana na atoi nondo tutama na bibi ya mindo bishop ye mauta atama na unite ba maina wetwebu no muthocia bai muthocia na manese liwe ba na thoicie ciana ata it's a chain of command kwa hiyo na elato masovia musi na yo skulu na yo sio kesisi na ake mwalimu ekakwegwa we mwitu wa mwita nyunga mwamba wipuwe munene piuta bandu bangetaindete thela limo mwalimu no eteletwe na siai nae na ngulu mbingi muno ayikulia kazi aje nambone webinda na kazi ana ise tebo ti mwalimu kuno twasi alimu sengine maithe tumate kwiduke sisi ana exactly matethukia cia na number 1 number 2 matethukia cia alimu wangi nundo na wethukisia ta isi ana ise nabe wewe mwalimu mwene wesi lakini watabia headmistress eona no wesele ayo kulia wima ne isu wima ne ya ne moini ne moini so if you talk kwate nuwe kwanza if you talk there is a problem if you keep quiet there is a problem what we are trying to say ona momede when they are available to alimu alange ndo be bandu alimu amwe mandika okesethele ndo muno na isiana ake ukesethela kana no kamotabie na kamotabia athikala be deputy yata aya nange kaingi ni notice ite o administrator no deputy kaingi mayegwa na nekwenda mianda kwa exercise no la monene yes ene na you know we deputy ni we disciplinary officer we say the laneta wewe na mavitha mengi mbe na administrative vandu wake amonenge kana headmaster amonenge mwelekeo wake na ikwatia kao tu hospital ya kwa siana serikali ni naitikana asi mailile blame kula kwa asi muno na mwasi imelila blame kula kwa serikali meacha kana skulu siage tonesa kodina sidula sele kwendeka. Who is the main cause, Bishop? Main cause wa yasiani indiscipline then wasiani no. The main cause ni kwate kuma tene system ya school ni ya ile takwenda yena disciplinary na ni ya ile takwenda yena mwalimu wisi maundu ma counseling and psychology lakini nowadays with their sindu isu hivo kithemba faith wanena ujithi apena bato yunde ne ya supremacy ne ola munene senior teacher no kwigwa ni munene no command ciana na ke principal no kwigwa ni munene no ni wongamite school na ke ola mwalimu na ke okusomethia na ke no kwigwa na ke ni wokunenga ne knowledge yunde apena
pena kaindo kenthini pe kendo ke bunthini na iko ke course ona kengi wele ongela bishop me manai ma junior ni manengetwe mindo privilege ya kusoma kwa hiyo isoma and master tiyo nakala katikilika keke kama ndo ngeikwata masters ayezo kwata PhD negetina alimu asomu kiki lakini nondo nawo ba ile merits ba promote yande TSC ma promote ila uyezele la bwoku no lewa none mama junior secondary meweta kana tuweza ikala ba ebe alimu tuweza exactly kwanza yupe na kausua hii CBC ndio no maana yake na lakini ila mano kiemasi ya CBC grade whatever 9 zebula nyina not 10 ya mbia chao 10 neza 6 ibula na the primary you alimu ma junior secondary meigwa mateje ikaje mwena ama primary meigwa me secondary lakini mwendo ma retain primary kwa hiyo ndio thia na conflict of interest yebano yoluwa ivye ti secondary inywe mu primary lakini staff room no yeba no ilemwe headmaster no mwe headmaster apparently no kwitwa tena degree na weze mana ninje izizi ene na kesi ya mkonza na baba ilio nundu alama primary matene head teachers alama matene maana vitu na CBC eta naambia ainge mama ina degree kwa huyu uko gethia ina kyo wa junior secondary andikwa ena degree ya kuma tena university na iwaandikwa niwe mwalimu wa Kiswahili we na degree ya Kiswahili na ke head teacher ndena jo ndena yo kwa uchanzo kinene muno bambo siwe yoloa ona sindu hii kumela imwe ni to nainza yichochewa alimwama ketha mayasiana munaonewa alimwama ketha mayasiana no bae mubitirwa nai lea imo alimo kwasia lea imo alimo tia siai lea imo alimo ya ndite kwitha ya mbie paunthini nundu nyeyuta kwa mwana kwa balosomea nitono manata mwalimu munaka nae witha atemo kwa undie soma na kwa ukana kaka yeso kayesa acha tumene teacher so and so kana tunga ngap yolwa teacher so and so yumi oba oila imena sia nyem ni na mena beti na ekani kulie faith tunga ngap to ya genes kwa uyu chumete chanzo keke maskulune kingicho Minister of Education ne maboya monani kana make investigations na makethi ya mwalimu wina CV kana wina utena good conduct mwalimu wa obwa mwalimu wa kunana mwalimu mnyu abangi mwalimu munyu oke mwingi andozima edito so biasiana nundu out of those sindu icio kutumia baye makwitha bayuma guidance ite ya mugo ona ciana mbingi cibuga bwana walimu kwa uweze de la kana ke klasini keugwa kia nene na mwalimu nundu nwambe iyo konithia undu ukukenda undu ukwika na kwa kaime cia pembe na kayande gudia alimu alangi ona ingi faith yuta twana tweletu twingi nyene bishop twana tweletu ukesa igwa kana kautabia kesa ukutabia kwanza na ke university kaka kuya nye wetu wakwa watheleile ni primary na ni mwalimu watheleile ni secondary na ni mwalimu wisenga wa mwalimu mundu muimona acha ukana mwalimu alite ku protect kana ilite ku exactly you pekindu cha ilite kusiwa muno faith kikasiwa eoloa wa maadili ya eta Kiswahili maadili ya yule mwalimu ambaye anafundisha watoto wetu ona mano na kuveithio katumwa ni uthio kazi kazi ya mukola yeye ikagundithia ciana na kyo unless mambo twa in a certain class ni kana manewe kisomo kinini cha auto interact intention ya utona ku interact ona ididi kana hata ne bishop tuisoma hii wa kilasi ya wilio iweze ama nasomi oyu muipika kilasini andwa my community nesia odi metwa cha education something ukamwithile kalile kibila ne chetina
na etelete ama ne mwalimu alika kila sile sasia na iwe zinde yisi na kwa bina noni bida yitu nona muda yoke kala itina aketela akakule mwalimu akasise mwalimu alika sasia na hata abu nisema samia na necha wapo ndese au prepared kata mbose mbauti omoni munini tukithe watu isio kithia twende na unena nyatu maneni chao kitumite maskulu kana siana sithi wana indiscipline ngina kubebya maskulu tukathiwa sendo sio kithia chekilungu ita itonena nyekikoke ya kila wakeli kwambia saa 12 kusongo nitawa beti na nina aina maito tukitha tusio kithia twende na Ino ni Mutongoi TV. I, Mwai Kibaki, declare that the Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio ndekwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzwa ni muno. Mundu autavitio kungelitio vivyeni wevithaniti na usekikana wavitwa ni matuku wa sava mundu su etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nondo ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12 ndatika miongo ina cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilobia. Ilawe upanda kindu. Wamana kumana soko ya kuneva. Niwa ilemba kumana wevikote yao. Kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya. Ivangenge wani andawa. Mumiagi ibindadila dhalite kunandawa ibindadila yalite. Uimi wenda masabu. Na avocado ino si survive na mbuga hii kanano ngidhasia. Most of the time kondi ngidhasia munango. Nini unga metio munda nezokezera kihuba yongenda. Wakuna masabu uithiunguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabobenda utuika wena inijobeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine koke baita etumbe yibaita nondo wale ule unobandie muno jasi wasa wa ng'ombe mwongo to wasije teno ino ni nome jo ino ni nome wabeze mwongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe mwimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa wimete tundo tuini na ukitha kiki mukati wa challenge kila kitu no tuma mwimi atakwata sokonze wasia wa mwimi kila wakatatu kwambia saa ile cia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mundu losa kuwa yembe ti mwimi mundu wa wiyani ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisi nesa kana umanthi ndwichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde asia mundu na nimubunde asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi cia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tu mangomboka kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyoswinya kondete naguo no uya museo kwanienda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata friends kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye na sio end kwida ni baba
na nduketikile kutulwa ngoni andu niwe wisi vala umite na kula wendete. Wia ni wia. Komana nake Steven Mwema kilunguni cha Wia ni Wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwa nengie but nesio mamakana ni nacho ni primary school nakiana na kindu kikapika bandu kethe kindu kikivithika hanon makena ve kindu kithia wanthini wa mundu na kikamumio tuini akatanga songinya nthi sianza talent ya kunenyiva utonga kwikia talent kusu ni umaluke ukamishughulikia kinengo cha mundu nicho kiseu basie mikalile yake mundu ndela naye kama maendeleo kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki nianesa kisau kumia kindu nye ni namba kende ni enda bandu ngakiti namba kenda ngimeze mobila konzi ngalea kwithia na umezio no naje nundu ndinege gikozini tikambelwa ba ukamubira kama na kwa sali shabeti wa mbua kila wakatano kwambia saile na nusu sia weyo ndio kwetie kilungu cha inengo na mikadile niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Niwe sikana musi wa Masaku niwe mwai musi wa mbe kwa nthini wa nthitu ya Kenya. Musi wa Masaku wambiye mwakani wa 1888 mukoloni wambe aitambuka musini mwakani wa 1894. Isitwa ya Masaku yomaniwe na Kivu umwe ulawekala kima kimwe. Mwakani wa 1892 Masaku yaina maofisi ma koloni na Mukamba ndaendewa ona vanini. Musi wa Masaku niwo waiutuke capital city kana musi munene wa nthi ya Kenya indi itina wakutilwa ni waki wa railway la yake twe kuma nthi ya Uganda yesila musini wa Ilovi yati Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wabinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, nundu va Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandheonde, dhiulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi. Kumandheonde, tena complete feed, ula ni liwi tayari na wina mandeni onde, mema vula nie makaseubia leu umwe, tena concentrate ila aimi mavula na siana maleu alamedheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia ni sia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu mangulue sia muika wonde alama tuma angulue inene vanesa kuondu
undu wa nyama na kusiana nesa, yani kuikithia waithia ngulwe kuma nini ikasiana nginya ukesa kumitaka na kuthinza ikatunga lato munene. Tena liwa ng'ombe cia thia, nzau, malondu, mbui, tutena na tusau. Maliu maitu maseobetie kuongelanga thia, kuseubia uima wa mwi wa indo, kuikithia muimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake. Kwa mauvombe yange kana kuthoa liu ndithia yaku, nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti mwonza inya ile 511 kana utume email kwa info.ke@dehus.com kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndoilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungwa Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa cia kiukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni thakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma pa uikala wakwambililia matuku thandatu mwe wa mwanza twikibwezi kuthengena tumeni clinic wa chula sipitali wake ile matuku mwanza twi Mombasa changa Mongomo Plaza kati wa Cooperative Bank na KCB Bank wakatatu matuku thandatu matiliko chambeo in kwake ngote matani sioni machangwa sei na kilele wakana matuku kenda twe Male Bus Park lukana mamengo thandatu na kenda etina wanaikana booking office wakatano matuku 10 tu wote katika tazama Agrovet na Cecil Butchery Marikiti ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku na moto ikambwiti na Wakanzi Supermarket kungethanisia na Blessed Kanane Hotel. Kwa mauvombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inu ni Mutongoi TV. Ninaodhoshegi twende kunenania thini wa kilungi cha tunenanie teto nawe ta mondo ala matumite kana na wala mailito blame wa yulu school and dress kana ndile sende kwa sababu maskulu ni bishop ase mono ni kwa usukulu katika wa halimu kana board of members page na kiasi asika mono machangi te leo nienda manakana social media mono ni changi yulu school and dress ichangite muno nondo ela weivie no inambe iyi onando ingi nimesikana onewya skulu ena imandeya skulu ena ingi naliweze na let you know si utangaza ona nena isekeke mesi pailo kikabanduke sana yotangaza skulu ila siyathivanya kana ila siyekanye kana ila si intendite ku strike nikana sikathuria hangi ni chochea jikajitu ni so techno we privi nimesi technology nimesi simu nimesi simbo bige na nene information na ibiyeze nasi atende nitata soma atendia nono kuya TV ya radio wadi especially wadi body wezaire lona bayundu wika ukala wambeya kala wadi wadi ungethesia sindu bigu yese la sikeka wao koka utabya skulu sia bingwe wewe waina ne wese kuneke kiona na ne wese kwekena keneke kia so social media ne contribute actually social media ni mwe katika kuchangia pe kipindi cheki awatene atisa uko mana katika Communication Council ya Kenya maisa uko mana yulwa kana ikichangite cheto wa prison break na yo prison break ila yambiye kwikiwa wethi andu majambazi kana alama obetwe nitamambi yokwata tekniki cia matona kuma prison yata
na no go prison siambiye ku breakwa kibindi chichoka you right now technology nayo ila yebo ni samuketie ile ko siasiana na wathi maskulu maingi ndo indo ithi akana mena those entertainments na mayonwa what is really happening na bekindu faith wawe negwe changita monobyo pia ready no school otondo this school bala mwana wako somea ukeugwa ndabya kindu ndesi akambio na school na siana ni neno ki dusa ni wakana kaka kwa na kaisi moyi kaichawe amanya takana be school wengeje west kwenda ubibwa na all those kind of things na sio they ready akana ni technology ni changite na pena that competition ya know how okay the ona isiana ona nombati na that challenge nesie kubingwa simu akwa nethe yakana bena wall ya my daughter nesi mune yao de yakwa lakini akwete kuka akambia dad nisaidia na simu yako na mkulia ufanye nini na simu yangu na monenga wewe sodi kwa account yake na account yake esisi sindu ilokwenda the same way on a television ya smart television you are being on YouTube with their be account karibu ina be account ya ziana za kwa ditatu be account ya sio hizi ditatu kilo mwene la yake kwa mo ikite cartoon be ongewe ikite music ziake be ongewe ikite na indi yakwa ni langest Onyete na maulumo hii yakwa ni ngest kwa unenda kana zili nina inya na ile toti kwa ngest yini yuna mbio sisi uone zilizopenda lakini momoka wana chaka itwa na yusi ile yo sigwa bu ni sindu yo challenge ile ko siasiana hii na yo mone vya iolua undu mwalimu uneki wa skulu na nondo mailite kweka on right now kethia kana kuona keiso maikese kana ndi kwati yake nduke kwa technology nemo indi nyemuno nezio ko balaba ko beti pamona technology kuza ichangite muno i technology kausia na hii na simu siemane aba na sie skulu lengi ko ulwa hii bishop hii skulu yonde njagwe yelele ungamye skulu ile mtutu no na apela budget ya wifi ya school yes ni kila skulu yonde ni mandatory ndo sindu gingila mekwika ni la research kila bandu betha wana wifi iko wewe ya kada twana tuona tumwe alimu no mama umonya sindu ila siebo omwalimu aibe ayonya siana duane mabundi sio matema mwalimu ndiri ano changita nyene komea abanguno euluwa the failure bingi muno when there is technology iko involve wandeni lakini mostly that's abuse of technology lakini mostly ni weta euluwa kuzembea kwa the staffs na the administration beno zembe we bad na nindo na kwitikilana na sindu imwe bandu bangi naendie na kana kama kabita na yuti inena kambia unajua hata zile pesa mmeitishwa hapa shuleni pesa ile mweitishwa ba school we sia kendo kena no bongo ekindu kiuki uma mbeza sia no lakini mwalimu muna anokia tu ya imwe sithi ya wasie sia alimu mwalimu afichwa yuka kaka yona musiai ni wabenwa ene na kwa kaina kwata kwanza yuka bene musiai benetu kaina thoe wa mukate kaina thoe wetumbi da yutu jita no yaza ase imaitu mumekumya mpaka mwalimu wa kesa akakwata mbesa ona yuka tupikite bandu kethia ni kana mwalimu asome vya skulu ne sana ni muandike ni teacher service TSC I know mpaka motivate kwa uno lazima pekiwe kaindu kagwa aundo ni kana mumandhe mbesa alimu motivate we na mwenyewe ni kana create good time na siana what is that kwa umuchango munene uloende masukulu ne na mobebi asiana yitha tanundu asimo imobeno na siana yitha tanundu iyo yondo siaidete kwetha iya na siana yitha dwithia
mambia kunena mayuka mayona ili mwalimu ngenda mea nundu na kwa dine twirwa ailikuwa na kendo kingi bishop ndo tutailo lilikana nekana. And that is something that is happening in almost all the schools. Alimu na mo they are very they are not motivated. Nenda bila mwingi muno. Na kaingine kyo wona every time pia layers school sibingwa no yani nenda kwika strike. Yes. Number 2 de kindu kingi tuna notice on school you see na mathina. We are katwana tola tuna spia headed tuna school wena. Na tumwe school twanunga. Na twanunga twi school wena. Na twanunga we white we kana nundu na tamawa mbesa. Na pingi to wasi ngome na mbesa. Nundu na mwasi yingi leta ma compensate ye money for upbringing. Ngezela kana kenda kini wakanenga lakini nduna kae ndo kana kaenda kuekeka uwezela mbesa si play role nene maisha ni mama no ni wakati kadi kibudi ye na mbesa nginde ona ali mwalame masawe bya na wizela ndatapika ailungwe alungwe wa vile zia na matabia sio na toto une ya tuiwetwa neto tato kana peka kwa umete school tuko transfer na ndo take time muke kuje wa kuna lungilwe anaunite na bayo muya uswe waila go onatia de bayo muya right now faith kana kayuma school na nondo imekeiwe ila sine something nekana kanewe code ya school ila kathamia mwalimu yawe ba yani waidete kutabya mwalimu onge akaandika pe form maidete kuzusia akaandika na katumba muuli inetekilekana kukatha kaume school nondo wa either climate nikio kadhoa kana transfer ya si kana nondo wa transfer ya si lakini yuke uona meoka makaingino ona makatwa mathango makasaini woko ukondo na naitwa iyo mwalimu na kaya abokea ingendile ayo ke kingendile na sinema isio weta pe katuni si abani wona mwingo nondo nayo katuni isu yona nasia a lot of children who are very radicalized iwe wona watu anatumwe tuyosagani mwingo kakaika kwa watu anataka kadite nondo ko kakili kako ile ka brainwash we na ikakiwe sindu bingi yeni sio ko ba siana ni sito ela we ya kwa Sunday school yana sia kana na level yako idete da na catechist tamino ke ya yetambia tamino ke ya sacrament yambe tamino ke ya ukesovikia kipibaro ukesovikia nindo no que se de la PMC de mayuthi de chao na itotasia. That's great time for the spiritual side of it. Pastor, oroba wili ana wasemna sukasa nondo yune ni na sangi siano itagwetio maitauka yube na pena thina mwingi muno pyo siana iko ka Sunday school kabisa unene ula wako kabisa siana iko ka Sunday school nundu wa peer pressure akiwa weta technology siana iko kabisa yuka ni solo kwenda kana institution ile kwenda kana siana sio kanisani lazima weke these big screens na we make ya kwa Sunday school no yaka hall ya youth yuta kwa niende na umanthondo mweka nundu utwana twathika laimbe wa mwalimu bingo aiyo ana kilungu wizona kana kaze isio una ikabe nyinya simu kanisani kena simu isu pau keko kakwete kwiko ukona kiko kwa huyu ona alimu wezalia mobisi ni ma the priest mena complain yulwa paina discipline yulwa twana kwanza atakaye lio manakana mwalimu sio umete background ndena kendo hai mwalimu dezo kuba teacher uliona kitu fulani na sio tena niendo conclude na kwa siati together with all those nindo na hizo kasiana sito monopyo kabisa tamuno wesaiwa maye kala nthini kana bethwe na iswanio ya kwika kindu githuku ningwenda kwa siana sito tafadhali ona ethwa pe pailiata na musie yulombe thukiisie ekale nthina kana kala ke school na ya kana kau tafadhali ona wethwa kuisamanwa chao think twice
mundu ju tula tuna BBC ni tu ukumi wa mada etho tuna form 4 tuyika mutiani otoke kan siana issue ni siana ka alabu be na wo wa mwana wa mundu unabibiwe na bibiwe ni mundu ngwitha ndimona na metho actually one family su yitho yonekana tajisia madaras ko pia asiai tafadhali mundu ekalenthi na kana ukatabye iulua consequences ukakatabye kukuja wayuke kanune ukabibwa ni mundu ngi na twasi pengine wabibwa na ndu nakwa mundu tu no mwene ba outwikithise kiwete nako kana kaka swanie na kwela ngona colleague wakwa tina koma dormitory mwe na ngamona uthio wabi na ngamona moko mabi shua liona kukana ukegwata uimanya kana ninya na involvekie iulua colleague omunana wakwa twike kiwete that is a thought ngwende kama ngindo kingi bishop welo ikulia hii no ni ali mumaende tobo ngiti polisi magia sisiana sio na mwana nonu wa mona TV ngo twaile ikatela wa notice kana kakuna kweka kaka criminal to that level sindikane yose lele actually nyeta kwa ni weta nye ya ine neta wa makwani ya mwana kuyekie alikani ya sindikane nenge asifunza na mama ufunza na ulimwengu kwa wingi na itutaetia sasa tutose tose jukumu yitu tweke kwa kana tetundi ebana kwa igwena vya almost 60 years o kimano etwikika omundu uninde kwa yiwe kwandi ayoke kalana kandi utezi undu kakawudikiti ya undu kenda keke hapana ile ni mubyana ndo netwanena nyata manaka na sina mwana mama lukite alimona mama lukite nono ni mauchangia ona isiana na sio sianite mundu ni takukula omwene kana integrity yake bali kuya neko ayelela kaiyata mubyana twanena nya tunawe kwacho kana asiwe musino kwa setabia yako mwalimu nokosa nzie yako na kumwana nokosa nzie yako ikile kana pembe budi na kusoma maskulu we mama gayo manaswa abiko bana ni kwa mali na kusiwa maskulu ni muvyano ngakuka twanena nya ndo abana moro sila sipo ina Bishop Mala Jesus Grace Center ni thaba ya mulolongo by the way ando mulolongo kethe kaina moyoka kanisa amen na kwati ndonge mwitu ya mutumia weta wakina masio mwitu mwiyeni ndio kuja siana ela uthongelia mwenzako nza umubibi wawiwa wawe mundu wa muthema ni muvyano kwa kwitikila tunena nyana ko kidogo ni kicha tunena nye kikoke ya kila wakele kwambia saile na nusu na ingi kisio kelele wengi wakata tu na wachu mwa iya uyosa 12 ene to abetu